pia wako katika msafara huu ambao pia wanatangamana na wasikilizaji wao. Lakini kwa sasa Milton, labda tuzungumze na mmoja wa maafisa wa Safaricom ambaye ataweza kuzungumza kwa lugha ya Kidholuo, labda ndio aweze kuwaelezea watazamaji ni yepi ambaye yanaendelea, safari ya leo iko vipi. Labda tuanze kwa majina. Kwa majina nyinga ilongani Walter Ongondo watio Safaricom Nairobi ka wabiro doko nwero kamano wateja waduto kawa washerekea igni perario ga ngwen musebedo kodwa kasebedo kodwa odiechieng' achiel odiechieng' ariyo to wasechopo igni perario ga ngwen wadoko nwero kamano kinde ma Christmas kama wabiro gi program molongo ni Sambaza Furaha kama wabiro kawa wadhi e town mopogore opogore ka ono wan Nairobi kendo week manyien wadhi Mombasa, Kilifi, Voi, Kitui kawa wanyagre kod wateja waduto kwadoko ngero kamano wamigi chiemo mopogore opogore kendo wamiyo customer service kawa dhi e town mopogore opogore go. Labda tuulize ni zawadi zipi ambazo mnatoa kwa wakazi wa maeneo ambayo mnazuru? Kom kinde gi mwamiyo wateja waduto wamiyo ji gwen, wamiyo ji nyakadie, wamiyo ji t-shirt, wamiyo ji kondo kendo kawa wawuoyo kodgi kwa nyisogi huduma mawango mag Safaricom kinde ka kinde. Asante sana Milton, jinsi ambavyo umesikia hayo ni baadhi ya zawadi ambayo kampuni ya Safaricom inatoa kwa wale ambao wamekuwa wateja wao kwa miaka 24, hii ikiwa tu ni kusherehekea pamoja nao na kutoa zawadi ya Krisi, kwani tunaelekea msimu wa Krismasi. Milton, hivi sasa tuko eneo la Matasia, kutoka hapa tutakuwa tunaelekea eneo la Ngong kuelekea eneo la Bulbul, na jinsi ambavyo nimekuambia ni msafara wa mwisho kaunti ya Nairobi, kwani wiki ijayo watakuwa wanatembea katika maeneo ya mashariki pamoja na pwani, ambapo watakuwa wakieneza furaha katika maeneo yote ambayo Safaricom hutoa huduma. Milton. Asante sana Gatete Njoroge kwa taarifa hiyo. Tutakutegemea kwa mengi zaidi kwa taarifa zetu za hapo baadaye. Manone Gatete Njoroge mabende ne kelonwa lipota kaka wuoth ma Safaricom osebedo kadhi nyime kanya kwa Ramogi mano bende wabro kelo e giko mar weche manyien mag migago mane waikonu kawuono. Parni koromo saa 8 aduogo ka gi tim mara gi chenro mar pautuke. Ka kamano agoyo ni erokamano ahinya kuom bedo koda kendo riti masani. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.